twongeye kubaha ikaze mu mwese mukurikirwa Berwa TV. Uyu ni umwanya tugenda tubashakiriza amakuru atandukanye hirya no hino, cyane cyane mu rubyiruko. Uyu munsi tukaba twanyarukiye ku Gisozi, ahantu hateraniye urubyiruko rwinshi cyane rukora ibijyanye na fashion. Tukaba twanyarukiye kugira ngo tubaganirize tumenye ibintu bakora, ese ibintu bakora babikundira iki. Turi kumwe rero n'abamemba babo. Mwiriwe? Yego. Mwiriwe? Yego. Twajyana ngo muri abajene. Iyi ni Berwa TV rero abasuye yaje kugira ngo mukorane ikiganiro muvuge ibyanyu, tukaba dukorera kuri YouTube channel akaba ari Berwa TV. Tukaba twabasuye. Umuyobozi wanyu ninde muri mwebwe? Giselle. Giselle nuhe? Niho. Okay. Giselle amakuru. Ni meza. Meze neza? Meze neza cyane. None se iyi fashion yanyu bayita? Yitwa Berwa Fashion. Berwa Fashion. Yes. Ya none se turabona mwaje muri rubyiruko mwihurije hamwe, ndabona muri nabeza cyane, muri abatoto beza cyane, muri amama umugore. Turamuguha ubwo nka babiri. Okay, murakoze cyane. None mukorera hano ku Gisozi. Yego. None hano ku Gisozi kuki mwahisemo kuza gukorera hano hasi aho kugira ngo mujye ahantu mubona nyine hari nka kaburimbo mukahitamo kuzana mu giturage cyane? Bitewe nyine nibyo twari twateguye gukora, murabona ko twambaye nka African, tugita African. Twambaye bya Kinyarwanda. Bya Kinyarwanda. Twahisemo nyine ground ijyanye nabyo, ntabwo twajya gukorera kuri kaburimbo. Nabyo byashoboka rimwe na rimwe, ariko hanga niho hagaragara neza. Ya tukaba twegereye undi mujene hano. Amazina yawe? Nitwa Uwiduhaye Delphine. Delphine amakuru? Ni meza. Ndakubona nawe rwose mu kambaro keza ka Kinyarwanda. Ariko se ibintu bya Kinyarwanda mwabitekereje muti? Twabitekereje neza. Neza? Bishatse kuvuga iki? Nyine bitewe n'ibyo twari dushatse gukora niko twanyere twashatse kwambara tu. Amakuru yawe mujene? Ni meza. Amakuru? Ni meza. Turakubona. Amazina yawe witwa? Tumukunde Fanny. Fanny? Urabona atari wa mbere umugore ra? Okay, Fanny amakuru yawe? Ni meza. Ndakubona naye mu gitenge cyiza cya Kinyarwanda. Ese iyi fashion ubundi ibintu ubikora bikunze cyangwa nuko ubizamo kugira ngo wishimishe? Mbikora bikunze kuko buri wese nkuko agira papasi ye kandi akagira n'ikintu atekereza muri we. Nanjye natekereje rero ikintu nakora kinkwiriye, ngize Imana mbona groupe yitwa Berwa Fashion, nyijyamo mbona umutima wanjye uranyuzwe ngumamo. Ya twahereye ku bakobwa ariko reka tugere no ku basore. Hano ndabona abasore b'inkorokoro gera hino musore. Basore b'inkorokoro hano mwiriwe? Ego. Meze bo? Sha nta kibazo, ni fresh kabisa. Kurumva ufite ijwi nk'iryatamiye ikijumba wana? Sha be kabisa ikijumba hano ku Gisozi ni fresh. Hano ku Gisozi? Ariko hari teme njya numva bavuga ngo ni ku Gisi. Ku Gisi kabisa. Iwabo wa byose. Iwabo ngo wa byose. Amasirenga ngo niyo yavuga. Ni kwa kundi nyine tu. Ya none nawe rero tugusanze hano uri umusore waje muri fashion. Ese ubona urubyiruko aho kugira ngo rurangarire mu bintu hirya no hino, hari icyo iyi fashion yabibafasha? So iyi fashion idufasha byinshi cyane cyane nkatwe nk'urubyiruko nyine. Yego. Tajya mu biyobyabwenge, kurwanya inda zitateganyije cyangwa n'ibindi byose. Niyo mpamvu twishyize hamwe nk'urubyiruko kugira ngo tureke cyaduteza imbere kandi tubona bigenda neza nta kibazo. Nkuko mubyumva urubyiruko rwo ku Gisozi rwihurije hamwe rukora fashion, rukaba rwamamaza imideri mu rwego rwo kugira ngo rwihuze rureke guhugira mu biyobyabwenge, rukagira ahantu ruhugira. Urabona na ahantu heza hari umucanga, ahantu ndabona n'amazi imbere yanyu. Kabisa ntabwo ngo nawe byose. Icyo usabwa rero wowe udukurikiye aka kanya ni gukora subscribe, ukanyeganyeza akazogera kari ku ruhande, tukajya tubana umunsi ku wundi kuri Berwa TV, kubera ko ibiganiro byinshi bizaza bica kuri iyi channel. Urebye ni urubyiruko urabona ko rurimo ruratera imbere, ni gukora subscribe mukarutera inkunga. Twegera undi mujene hano, umukobwa mwiza cyane. Mwiriwe neza? Yego. Amakuru yanyu? Ni meza. Witwa? Umugwaneza Cynthia. Umugwaneza? Cynthia. Amakuru Cynthia? Ni meza. Amakuru ni meza? Yego. Iwanyu ni he? Mva ni hano ku Gisozi. Ku Gisi. Ni ku Gisi. None wiga ugeze mu kangahe? Umva ngeze mu kane secondaire. Mu kane secondaire. Yego. None ndabona rwose muri abajeni beza kandi barasobanutse. Ikintu ahubwo nge nibaza kuki urundi rubyiruko rudatekereza kwihuriza hamwe nkamwe nkuko namwe mumeze, mukwihuriza hamwe mukatanga ibyo bitekerezo. Wese mugarukira gukorera hano gusa cyangwa hari n'ahandi hantu mujya? Umva hari n'ahandi hantu henshi cyane tujya. Wenda muri iki gihe cya Covid urabona ko wenda ibihe byarahindutse, ibitaramo ntango bikiba. None mbere yuko mukora hari ibitaramo mwakoraga? Twarabikoraga cyane. Ibitaramo?
Okay, murumva rero kuri urubyiruko rwose ni abajene bafite imbaraga kandi urumva ko bafite umuhate wo gukora bakajya imbere, wowe kisabwa ni ukubatera inkunga. None nk'abajene rero twaje kuganiriza uyu munsi hano, ikintu nshaka kubibariza ni kimwe. None ubundi mugarukira mu gukora fashion cyangwa n'ibindi bintu mushobora kuba mwakora, abantu babatumiye mukaba mwabafashamo? Dusobanurire musore. Nyine akenshi twebwe urabiza abamoda kenshi bakina filime comedian, so no kubyina nabyo akenshi tujya tubishoboraho gake. Urumva n'ibikorwa byinshi dukora, ariko tubonye support twabasha kugaragaza n'ibindi twifite tutari twamenye. Mubonye support? Yeah. No kuvuga ngo impano zo murazifite? Impano zo turazifite, ahubwo support niyo, ariko nayo iri kugenda gahoro gake gake bizaza gake gake. Murumva rero kuri urubyiruko rukeneye support yanyu nk'abanyarwanda kugira ngo nibura rugere ku iterambere ry'ejo hazaza, kuko urabona ko bishize hamwe. Uyu niwe muyobozi bambwiye wabo, baba bakwita ariko ntango nigeze nkubazizina. Witwa? Nitwa Umugwaneza Giselle. Giselle, amakuru? Ni meza. Ya, urabona iyi Berwa niko mwayizi, niko naje mumbwira ngo yitwa Berwa. Mukoreramo ibintu bijyanye no kwerekana imideri ahari. Siko bimeze. None umuntu abashaka, wenda ashaka nko kubaha ikiraka cyangwa ashaka kubaganiriza nk'urubyiruko, yabasanga hehe? Adresse ni iyi? Okay, twebwe dukorera imyitozo mu kagari ka Ruhango, murenge wa Gisozi. Udushaka niyo wadusanga, ushaka n'ibindi bikenewe turabikugezaho nta kibazo. Ya, urumva rero ngo bakorera mu kagari ka Ruhango, ni hano ku Gisozi, ni umurenge wa Gisozi, mu karere ka Gasabo. Wowe dukurikiye kuri televiziyo rero ugomba gushaka abantu bana bakakuganiriza byinshi, bafite impano zitandukanye. Kubona urubyiruko rwihurije hamwe nk'abantu bakagira icyo bageraho ni ibintu biba bigoye. Ariko hano inyuma hari abandi bagiye banyisha abajene. Hako ko muzi ko tuzi kari imbaraga z'igihugu mukaba muzihungisha abajene. Yes. Amaye. Abajene. Abajene. Imbaraga z'igihugu. Kandi zubaka. Abajene. Imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Ako kantu mwari mukazi? Hano ndavuze ngo mwari mukazi, numva umujana avuze ngo 4. Uzi yuko hano mushaka kuba ko hari amasirenga mushaka kuba muzi yo ku Gisi, abapampe, abapampe murabazi? Ngo mutamutwika. Okay, turacyakomeza kuganira n'urubyiruko. None nkawe urabona wacyari umwana mutoya, ugeze mu makanga ubundi? Ize mu kabiri secondaire. Mu kabiri secondaire. Ya, urabona ko rwose ibintu birakubera, nje rwose wambaye gutya tugasohoka ndabona nta kibazo. Urabona nta kibazo wambaye neza. Ariko ibi bintu urabona ni ibya Kinyarwanda, abantu barabikunda. Usanga urubyiruko rwinshi rwiyambara ibintu bya kizungu bigezweho bambitse ubusa. Ese hano hari isomo wabukuramo? Ndikuramo ryinshi cyane. Urugero nk'isomo wabukuramo wabwira abadukurikiye, ariko ujye unareba abari abadukurikiye hariya, nk'abari abadukurikiye ni irihe somo wababwira? Nababwira yuko nge nkunda kwambara ibintu birebire bya Kinyarwanda, nakunda kwiyambika ubusa nyine nka babandi ubona baca mu muhanda bambaye ubusa. Yego. Kwe dukunda kwambara bya Kinyarwanda, tukambara tukikwiza. Ubundi iyi model mu mwambaye bayita ni African. Ubu mwambaye African. Africa yose ubu mwayambaye. Ubu mwatwitse. Ntacyo koze. Hano ku Gisi rero urumva ubu tugiye kujya tubasura, kuko ndumva rwose mwebwe muri murare. Ase urubyiruko, izo mbaraga z'igihugu zizapfa ubusa tunayibonye. Niko mwiriwe? Mwiriwe neza. Amazina yanyu niba? Amazina ni Twimana Josiane. Twimana Josiane. Josiane, nawe tugusanze hano mu bintu bijyanye na fashion. Ese waba mumazemo igihe kingana iki? Fashion nyimazemo imyaka 2. Imyaka 2? Yego. Ya, none se Josiane, ndumva mukorera no ku Gisozi, ariko twabatunguye tubasanga ahantu hasi ku kibaya, nje nubwo maze ninatasi nzano ndi bunyure. Ntango mazi ni ubwa mbere mageze. None muranyobora. None Josiane, mubona ibi bintu bifite ejo heza cyangwa mubikora kugira ngo mwishimishe cyangwa mubura muzabibyaza inyungu? Yego, urakoze. Ibi bintu ahazaza habyo ni heza, tubikora tubikunze cyane rwose. Urabona ukuntu twambaye ni byiza. Twambaye nk'abakobwa b'Abanyarwanda twitwije, twambaye neza ibintu byo mu gitenge. Turaberewe. Tubita ahazaza heza cyane kandi tubikora tubikunze. Just urumva rero urubyiruko rubikora rubikunze kandi bambaye neza. Gira ubutumwa waha urundi rubyiruko rudukurikiye aka kanya, uburyo nabo bagakwiye kwitwara muri iki gihe. Murabona turi mu gihe cya COVID-19, ariko mu rwego rwo kugira ngo amashuri yarahagaze turabizi, urubyiruko ruranyanyagiye hirya no hino, ariko mwebwe mwahisemo kwihuriza hamwe kugira ngo nibura mubungabunge ubuzima bwanyu. Iyo mugeze hano muraganira, ni ibintu biba bisanzwe, siko bimeze ra?
muraganira mukunguka ubundi bumenyi. Ese urubyiruko runyanyagiye hano hanze ni igiki warubwira kugira ngo nibura narwo rutekereze ejo habo hazaza? yego urakoze. mbere na mbere ndabashishikariza kwirinda icyorezo cya covid, mbasaba kumvira ababyeyi babo bakirinda ibiyobyabwenge n'inda zitateganyijwe bakitwara neza. Murakoze. Urumva ko Josiane arabagira inama nkamwe nk'urubyiruko mwamukurikiye Berwa TV kugira ngo murwanye ibiyobyabwenge, covid-19 n'ibindi ni ukugira ngo mwihurize hamwe mufatanye nk'urubyiruko mugire imbaraga muzamura u Rwanda rwacu. Nta handi imbaraga zizaturuka rero ni ku mbaraga z'urubyiruko kubera ko urabona nitwe benshi. Reka uyu mujene wacu ariko mwagiye mutwihisha mwagiye mutwihisha ndagira ngo twese tugende tuganire. Muraho amazina yanyu yitwa? Murekeyisoni Solange. Solange Murekeyisoni. Solange, aka kanya abantu badukurikiye kuri Berwa TV ubu ngubu barimo barakureba aka kanya, ni iki wabwira urubyiruko? Urubyiruko rw'iki gihe rukwiye kwirinda ibiyobyabwenge, rukwiye guhugira mu bintu bifite akamaro, bagakunda gusubira mu masomo kugira ngo nibagera mu gihe cy'amasomo batazasanga barabyibagiwe. Murumva ko urubyiruko rero gutekereza neza muri ibi bihe rwishyira hamwe kugira ngo nibura rubungabunga ubuzima. Rurimo ragira urundi rubyiruko ruti musubire mu masomo yanyu, nibura muzasubire ku ishuri mumeze neza. Urubyiruko nge narukunze cyane, ruri hano ku Gisozi ku kagari ka Ruhango. Uwabashaka basanga mu kagari. So mukora soko ko mwambwira? Yego. Bakorera mu kagari ka Ruhango. Nundi wese wifuza gufatanya namwe ese yabasanga cyangwa mwaruzuye nango mugikeneye abandi bantu wenda babunganira? Murabakeneye? Yego. Musore igira hino ariko fata big up musore ni twebwe none ndi kuma mufitemo n'indimi hano hano muvuga n'izindi ndimi se cyangwa ndanga muzi Ikinyarwanda nk'ihene nako muvuga ururimi rumwe nk'ihene? Ubundi ngiye buramba nk'ubwiringara ariko mu by'ukuri ngo ngiye n'izi nshuti zanjye dukorera hamwe zibyumva ubundi twimanukire bana mutwika bana no uru rubyiruko ruri hano ruranshimishije cyane ati none twitwikira ahandi tukata twimanukira bana tumeze neza cyane. Kandi kantu kaje hahiye koko urubyiruko rurashimishije cyane. None se bakwita? Nitwa Bamuri Kinosa. Innocent. Amazina yawe ni meza cyane. Ubundi Innocent mu Kinyarwanda cyuzuye ni inzirakarengane. Innocent. Wese Innocent. Urubyiruko rugukurikiye kuri Berwa TV aka kanya nubuhe butumwa rusangiza? Jewe nanjye Bamuri Kinosa, urabona ndi muri groupe yanjye ya Berwa TV. Urubyiruko runkurikiye ndarushishikariza kuba rukiyunga ahantu hamwe rukabasha kuba rwatekereza ni tugombe dukore cyo kugira ngo buri wese atambikize n'undi ze muri iki cyorezo cya covid-19. Urabona ufite kugenda ntumenye uburyo ki wayanduje ukaza ukayanduza abagenzi bawe, ariko mwibumbiye hamwe muri uwo mudugudu n'akato karimo nk'uko tumeze mukabasha kuba mwakora igikorwa nyirizina kibafitiye akamaro ndetse n'abagenzi banyu. Ibyo aba ari byiza cyane. Dusoza ikiganiro tugiranye n'abadukurikiye kugira ngo bakomeze bagende bashira amatsiko, ndagaruka ku muyobozi wanyu Gisela. Ese muhura gutya mukagenda cyangwa mugira n'ukuntu mwizigama nk'urubyiruko? Yes, birahari. Ino groupe rwose dufitiye akamaro, turihuza, si bingibi tuza ngo dukore gusa twishimishe, tujya tugira umwanya wo kuganira, tukaganira tukungurana ibitekerezo. Noneho dufite n'agashinga nyine mushinga nyine dukora, turasevinga amafaranga tugakusanyiriza hamwe, ubundi igihe runaka cyagera tugafata ayo twagejejemo, noneho buri muntu akagira icyo yamumarira. Murakoze cyane. Murumva ko urubyiruko rwateye imbere, rurasevinga rukagira intego yo kuzakora ibyiza ejo hazaza. Imishinga bayifite mu mitwe, bagize support batera imbere. Urumva rero dukurikiye ufite icyo ufite uru rubyiruko warusanganira ukarufasha, kuko urumva ko rufite ibitekerezo, rufite intumbero yo kuba rwatera imbere. Dusoza nanone ubundi uretse kuba babasanga ku kagari, mwe nimero bashobora kuba bababoneraho babahamagaye ni nk'iyihe? Nimero nyine ushatse wahamagara, nimero yanjye ni 07 87 52 73 72.
yisubiremo kugira ngo bayumve. Ari igihe umuntu aba agiye gufata akabike ngo yandike bikahita bimucika. Ongera usubiremo nimero. Ni 07 07 87 87 52 52 73 73 72. Iyo niyo nimero ushobora gusangaho bano bajene bose ureba aha ngaha. Murakoze rero mwese mwadukurikiye ku mwanya wanyu mwataye ku mwanya wanyu mwatanze kuba mwadukurikiye kuri online. Iki ni ikimenyetso cy'uko mudukunda cyane. Kora subscribe unyeganyeze akazogera tujye tubana umunsi ku wundi. Murakoze cyane mwabajene mu. Namwe murakoze. Na kantu mwacishaho nk'abajene se kugira ngo hahiye koko hahiye. Reka bazana nakubwira ku mazina yanjye nitwa Hakimu. Cyo wasambwira bana ngo munsezere nk'abasaza. Munsezere nk'abasaza. Cyara akantu ushaka gukora rwose nawe dukurikiye. South Africa. Egerezana ariko bomve. Ko byanze urumva bitapfuye. Ikiziki n'Imana turazifite. Niyo mpamvu twe tujya ngo uhasanga abana bafite izindi mpano ko bitavuga. Impano zirahari. Impano zo zirahari. Kuko n'abapapa cyangwa barahari. Abusanga uzi igice cya miliyari nambaye. Ndi mu bimo. Ndagira ngo y'abantu mbaye ku mirongo. Urubyiruko dukurikiye cyangwa n'abakuru bagati burya ya group. Tuna muziki pe. Ufite n'umuziki. Harimo n'abahanzi. Ku mazina yacu ufata mikoro none ubahe ku muziki. Mfasha gutyo. Ubahe. Kabisa. Merera sizia. Ni mwewe. Eka tubaye ku migoma babone ko dufite n'abahanzi. Apana bakugisi burya dufite byinshi. Berwa International TV burya turaho turabaha imirongo. Tureka ibyo byose abasore bacu byose tumeka shwishwide. Abana bakugisi Berwa TV turi kugisi twimanukira twitite. Hahiye koko hahiye koko. Turabakunda cyane rero. Murakoze cyane tuzahura ubutaha.